Hallo agus fáilte Naidheachdan Neònach. Díos ac yn ysio rhan y Naidheachdan is neonach a larach sy'n y deachgan sa a hostio gw. Sin ha agus sin coiad a noch gesech adet Mìosan sin acu fföliach a chun yn dúlach agus chan Mìosan is an uisge. Jeffoin gadidw. Ha stri y dol idir y dafyr agus y dawyn ha cochtach gyfyr yn gerach chwch idir dawyn leis gyfyr oicha hawna as y dafyr. Oorsten houwing nach Rosja Kormach, Itjer, agus a Genevieve, gewil geleor ile ital aansen towers, leech en mout naar de Real. Ha Davias, het draaste heen, het chasepit de goes, ach, gaan moran leesige, Gaiano, Hannah. Hallo, officieel Naidheachdan Neònach, Sjoch, Kleva. Shot je dag gestui, dit golles gaan jullie een hoog wees, go ook zijn. Tachbelechtse Hannah Naidheach inch gadidw. Ha yprin y tacre I anw o'r sian gybilan y gochydach yn y glosod gwmia sele. Ha geplein Sheikh Sharaf ski, Mìosan ile ymac a hyd gyn sgwys. Chan i'r moran y dolse gerain, han dolchus gyn glwys lan y gochydach chyn y gerain. Sied diolch ystod, na Naidheachdan is cwtr mich y sio ag na Naidheachdan Neònach, agus mar y safas trwy'r Jason Yesin i'r. Han I lat fe mat, harwad i'r ffyr.